tugatera tumeze nk'amadubu. Afandewe ibyo byarabaye, icyabaye n'ukutaruhari. Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, umugoroba mwiza n'abandi gitondo ciza bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye kubasuhuza tubareka amakuru yacu uyu munsi twiga itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Amakuru yacu turahera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu misozi miremire Murenge hakomeje kugaragara ibitero bya drone bikorwa n'ihuriro rya leta Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo. Andi makuru n'ubundi turaza kureba ku myigaragambyo ikomeje kubera mu bice byabohowe na AFC bamagana leta z'ubumwe za Amerika yavuze yuko M23 ikwiye kuva mu mujyi wa Uvira. Aya niyo makuru twabateguriye yo muri uyu mugoroba ku itariki 19. Muze kubana natwe murakoze. Mbere uko twakwinjira mu makuru yacu, reka tubanze dutange mpore kuboho Abanyamurenge n'Abatutsi muri rusange. Iyi ni itariki zitugora cyane twaburiho intwari yacu Jean Kunda Michel Makanika aho twitangiye akemera gupfa ku bwacu kugira ngo tuzakunde tubeho mu mahoro, tuzakunde tubona agakiza. Nkuko General Kunda Michel Makanika azamuka atabara ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge, muzi uko ico gihe yasanze tugoramiwe n'ibitero byinshi, Minembwe rimaze gusenyuka, ico hagati kimaze gusenyuka, Minembwe dukubuye mu gasantere kamwe, ariko araza aragerageza aforma abana, aforma abasore batangira kwigwanaho, noneho bari mu maka kugira ngo bazabarindira umwanzi kure. Birakomeza aza gukuramo ico hagati ndetse akomeza abohora n'ahandi hose, akomeza guhagara ku baturage arinda ibitero kure kugira ngo ntibize kurimbura Abanyamurenge, kuko yari umusirikare wari ukamiritse, umusirikare wa kera wabaye no mu nkotanyi, umusirikare uzi icyo gukora, azi ngo ndaforma abana mbabwire ngo bacangagira umwanzi tuze kumwirukana ntagare kuco yarashaka, kuko umwanzi yari afite gahunda yo kuturimbura no kudukura Imurenge. Rero niyo mpamvu tubabwira yuko ku Munyamurenge akiri Murenge, ku Munyamurenge akiriho hari abagize uruhare rukomeye kandi bemeye kumena amaraso yabo kugira ngo Umunyamurenge ntagashireho, kuko abari batugose bari ibihumbi n'ibihumbagiza bashakije kutumira, ariko n'ubundi haza kugaragara intwari, haza kugaragara abafite ishaka baza kurwanya iyo jenoside yari igiye kuturimbura. Umusaza avuga yuko urugamba tuzarutsinda kandi ukoreye kizagera, twigwanaho turinda ibitero rwanda tubize gushika ku mugambi wabo, noneho tukaba tubisanga iyo byaje bituruka naka tukaja kubitera. Avuga yuko aba batugera nabi nk'abapfuye nuko tuzabacunga, tukabaheza umutekano, tukabavura za bwaki, tukabondora, tukabagira abantu bazima, kuko ibyo bakora ntibabizi mu mugambi bari abashizwemo kugira ngo batwice baturimbure. Avuga yuko abapfuye abaturanyi batwica nabi, asiga avuze yuko ariko tuzabarindira umutekano tukabagira neza. Ibyo byose byarabaye kuri ubu ngubu ku na za Gipopo, abapfuye babo bagabaga ibitero byinshi, ariko tubarindira umutekano zabijomo n'ahandi. Mu by'ukuri umuntu wagiye akurikirana cyane amagambo y'umusaza ari umuhanuzi, ibyo hano byose byarasohoye. Kuri ubu ngubu ko turasoza kugira ngo urugamba turutsinde burundu, noneho haba amahoro arambye, nta sasu risa kumvikana muri gakondo. Intwari yacu twayivuga bugaca bukongera bugaca, ariko tumwifurije iruhuko ridashira. Tuzahora tumwibuka biwe nk'uko yakoze ikintu gikomeye cyo kugira ngo Umunyamurenge abakiriho kuri uyu munsi. Rero yatanze uruhare rwiwe, atanga amaraso yiwe, atanga ubuzima bwiwe kugira ngo Umunyamurenge ntagashireho. Rero afande n'abandi basore bose mwajanye, n'abandi basore bose baguye ku rugamba bagira ngo tuzagere mu gihugu cyacu cyiza, mu gihugu cyacu c'amahoro, dukomeje kubifuriza iruhuko ridashira n'umuzo kubabera. Mwakoze ikintu gikomeye cy'indashikirwa, tuzahora twibuka ibihe byose tukiriho natwe. Rero reka twinjire mu makuru yacu, turaza kuyihutisha ntabwo tuza kuyatindaho cyane, kuko twabanje kwibuka intwari yacu yakoze byinshi kugira ngo uyu munsi Murenge habakire amahoro. Reka amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, imisozi miremire Murenge. Uyu munsi habyuka ibitero bya drone, leta ya Kinshasa, leta ya Gitega bakomeje kurasa ibitero bikomeye bya drone zasukuye mu baturage b'inzirakarengane, bica abaturage badafite ikintu na kimwe, bananiwe intambara, batsindwa intambara, none bakomeje kugenda barasa ibisasu mu baturage atandukanye. Uyu munsi barashe za Gwisenkuku ndetse barasa no hagati ya Gwisenkuku na Birarumbiri. Mu by'ukuri M23 ivuga yuko igiye kuzarekura Uvira, yavuze yuko leta ya Kinshasa ikwiriye kubanza guhagarika bino bitero bya drone ikomeje kurasa ku Banyamurenge b'inzirakarengane. Rero kuri ubu ngubu zongeye kandi kurasa, ni ibyerekana yuko Tshisekedi mu bintu zose biriho, mu bintu zose bizanabaho, ntabwo Tshisekedi akeneye amahoro mu bijanye na diplomasi, mu bijanye n'ibiganiro, ahubwo iwe ico yashize imbere ni ukwica abaturage no kurimbura abaturage ndetse no guhahamura abaturage. Rero ntiwavuga yuko akiri muri negociation kugira ngo M23 yasubira inyuma hamwe na leta z'ubumwe za Amerika, bakomeza gushiraho M23 igitutu ngo nive muri Uvira. Rero aracayinginga, aracanegosie ibintu birakunda ntibaranayivamo,
none kera kurasa ibisasu mu baturage b'inzirakarengane. Ivyo ngivyo nivyo bizatuma M23 ikomeza imbere, nivyo bizatuma M23 ikomeza kugenda ibohora abakongomani bose, kubera ko Tshisekedi si umuyobozi, nta muntu woba akiyanegosiye ivyo akiyavuga cyangwa se ivyo akiyasabisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babafashe gusaba M23 kuva muri Uvira. Bibaye bitarakunda bitarakemuka, kera karagenda kurasa abaturage na za drone. Ibyo nivyo vyerekana yuko Tshisekedi ntabwo ashakisha amahoro, ahubwo gusa ikimukwiriye ni ukumuhirika ku butegetsi bakoresheje imbaraga za gisirikare, naho ibindi byose Tshisekedi ntabyo akeneye, ntabyo yifuza, kuko akomeje kugenda arasa abaturage b'inzirakarengane. Amahanga akwiriye kubyumva akamenya yuko Tshisekedi ari ubujije amahoro, ari ukomeje kugenda arasa ibisasu. M23 gusubira inyuma muri Uvira yari yatangije kubikora, itangiza gusubiza ingabo za nyuma kugira ngo bubahirize aka gahenge, ariko ndore Kinshasa kera irakishe itangije kurasa za drone imurenge. Kandi M23 yavuze yuko kuhava irahava, ariko ikintu cya mbere isaba Leta ya Kinshasa ni ukudakomeza kurasa ibisasu bya drone mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC. Rero ibi ngibi nibyo byerekana yuko Leta ya Kinshasa yananiwe, ahubwo M23 ifite kuzakomeza imbere, kuko nta muyobozi babaganira, nta muyobozi babanegosiye, ntiyita ku nyungu z'abaturage, ahubwo iwe yita kurimbura abaturage no guhungabanya umutekano w'abaturage. Kandi ibyo ngibyo bizatumye M23 ifata intwaro kugira ngo ikomeze ihangane n'ushakisha guhungabanya umutekano w'umuturage. Rero nuko byifashe, nuko za drone zikomeje kurasa, ko zirabarara hejuru, n'ubu ngubu ziri hejuru mu kirere, ntizaziva mu kirere cya minembwe, ntawe ico zishakisha usibye nyine kwica abaturage. Rero ibyo ngibyo bizatuma AFC nimba n'abandi basirikare bagisigaye muri Uvira bari bafite kuvamo, ntibakivuyemo kubera ko Leta ya Kinshasa yishe amasezerano, yishe agahenge. Nuko byifashe, nuko ibitero bya drone bikomeje kuraswa cyane mu baturage b'inzirakarengane b'imurenge, bakomeza kuraswa n'ubundi na Leta ya Kinshasa na Leta ya Gitega. Amakoci reka tuyasimbukire za Ruvunge no mu bindi bice bitandukanye hakomeje kugaragara imyigaragambyo ikomeye. Uyu munsi za Ruvunge hakozwe imyigaragambyo ikomeye, na Uvira yakozwe mu bice byose bitandukanye biherutse kubohorwa ubu vuba. Mu by'ukuri Ruvunge ni umujyi wabereyemo intambara ikomeye, ubwo bavugaga yuko Ruvunge itazabatombe, harimo koalisyon ya Leta ya Kinshasa n'Abarundi na FDLR bari barafunze inzira zikomeye cyane za Ruvunge kugira ngo M23 ntikinjire, babesha abaturage yuko M23 bazashika bakica abaturage. Bamwe mu baturage bumva iyo propaganda, bumva ibyo bitekerezo bibi Leta ya Kinshasa yabashiramo, bamwe batangira guhunga bava za Ruvunge, ariko kuri ubu ngubu baragarutse bose, baratuje ko baratembera bakagera za Bukavu. Ni ibintu batari bakigora, ni ibintu batari bakigeraho, kuvuga ngo umuturage yava za Plaine akaja za Bukavu akaja za Goma, kubera ko n'ubundi abanzi batabemeraga yuko baja mu birindiro bigenzurwa na M23. Rero kuri ubu ngubu byamaze kubohorwa umushasha wa Plaine, abaturage ko barava za Plaine bakaja za Bukavu, bakaja za Goma, bakaja no mu Rwanda, bakeneye gutembera bagatembera, inzira zarabonetse. Ariko iyi propaganda yaratsinzwe, kuko M23 yamaze kuhagera ibarindira umutekano, babona itandukaniro rikomeye. Nyuma yaho Leta ya Kinshasa yari ihari ndetse no y'u Burundi, M23 kuva yahagera babonye impinduka zikomeye. Niyo mpamvu bakomeje kwigaragambya bavuga yuko M23 idakwiriye kuva mu bice imaze kwigarurira, kuko bakomeje kugira amahoro n'ubwisanzure, abaturage bose babanye neza, kuko hari ubuyobozi bwiza bubarebereye maso, bukomeje guhuza amoko yose, babigisha kubana n'andi moko, apana bya Leta ya Kinshasa by'amatribalisme, ati ubwoko bumwe mukwiriye kubwanga. Rero nuko na za Uvira imyigaragambyo irakomeje yo kwanga, yo kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiriye kwemera AFC igakomeza ikayobora, kuko ari bwo buyobozi bwiza bukomeje kureba inyungu z'abaturage. Mwari kumwe na Patrick Kamene, ubwo ndi bagaza amakuru y'akarere, mwakoze kubana natwe.